गोलाव बोसोर गोग्लैसोनानै थाबोनाय गसाइगाव लालपुर गामियाव रंजानायनि दोहौ। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गोलाव बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थाबोनाय जेबो जौगाथाय गैयै आदिबासि लालपुर गामिनिफ्राय दिनै आदिबासि वेलफेयार डेभलपमेन्ट काउन्सिल गोदानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों लोगोसे आदिबासि माहारिनि बिग्रायारि आफादफोरजों लोगोसे आदिबासि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों गोजोन गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों आदिबासि वेलफेयार डेभलपमेन्ट काउन्सिल मोननो हायो। मख'नो गोनांदि आदिबासि वेलफेयार डेभलपमेन्ट काउन्सिल मोननायाव गसाइगाव लालपुर गामिनिफ्राय रग'STF नि एक्स CNC लक्ष्मण सरेन बिथाङा आदिबासि वेलफेयार डेभलपमेन्ट काउन्सिलनि सासे EM हिसाबै मोननो हादों। बेनिनो दिनै लालपुर गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा रंजानायजों बेदर जादों आरो लक्ष्मण सरेन बिथांखौ मान होनायजों बरायदों। लोगोसे लालपुर गामिया जोबोरैनो गोग्लैसोनाय बेबायदि ओनसोलनिफ्राय बेबायदि सासे आदिबासि माहारिनि सासे EM मोननो हाबाय, बिनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो रंजाखांदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। মই আমার উন্নয়ন পরিষদর এটা ফার্স্ট পিরিয়ডটো হব আমার এডুকেশন আর কানেক্টিভিটি। আপনাদের তাকে আমার আদিবাসী গাঁও অঞ্চলত আপনাদের সদায় ঘূৰিছে। আমার গাঁও অঞ্চলত আমার রোডর কানেক্টিভিটি বহুত বেয়া দেখা গৈছে। সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমার এডুকেশন ডিপার্টমেন্টত এডুকেশন বিভাগত ভালটা গুৰুত্বপূর্ণ দিয়া হ'ব আৰু কানেক্টিভিটি রোড কানেক্টিভিটি দিয়া হ'ব। আমার এক্টিভৰ পৰা দুজনে আপোনালোকে সন্তুষ্ট দুজন? আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু দুজন দিলে ভাল আছে। প্ৰতিটো সংগঠনত 4জনকৈ দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে মই এটা চৰকাৰৰ আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ এছটি এফৰ ফালৰ পৰা যাতে আৰু দুজন দিয়ে।